Desa Pekeraman Tengkulak Kelot Kecamatan Sukawati Gianyar ngemargiang upacara pitrayatnya pengabenan masal. Upacara sane sampun memargi antar puniki kemiletan saking pesasur sawa sane pindah ke Cina ke rumah ketan krama antuk segilik seguluk menyama beraya. Sal puniki kemargiang dawag asasi sane lintang inggih punika pitu Juni kali tali 19. Kuentenan roras dadia ngamiletin upacara puniki. Prebeo upacara ngaben masal sane mangkin mesumber saking urunan krama. Sawilang sawa kakeniang prebeo duang dasa yuta sani keanggen antuk pemargin upacara kantos karya nyekah. Dan yang ngaturang dahat panyuksme majang krama santukan krama sampun uning indik unteng yadnya inggih punika kedasarin manah sane suci miwah rasa sagilik saguluk. Pemargin tradisi pengabenan puniki sampun kedasarin antuk tata titi meagama. Renggala mangkin niki wantah mewasta puncak dudoneng acara titiang ring atiwa-tiwa ring dawag niki titiang ngawit ring tanggal 6 sampun kawentenan upokaro upodesa yang sampun genten ring tanggal 7 mangkin sampun kewastanan puncak pengesengan sawo-sawo. Titiang niki mangkin ngaben niki kasarengan untuk sasur sawo niki genten. Saking roras kelompok utawi saking roras dadio. Pertama wenten dadio Satrio Taman Bali, wenten pasek Sabna Sabtorsi, taler wenten pasek Padang Subadra, sampun ngeten taler pasek Empu Ketek. Nika sane one-one titiang nika sane nyarangan titiang ring galah mangkin wenten upakara atiwa-tiwa ring jagat titiang Desa Pekeraman Tengkulak Kelot. Talar titiang regala beci puniki ngaturin sukses mana-mana antuk pemerintah Gianyar, pemucuk ring murdaning jagat Bapak Bupati sampun ledang rauh talar ragane sampun talar mempunyai 10 juta rupiah, talar ring DPR ngangan DPR sampun talar napi wacan mewantu antuk proposal titiang sane boleh ring suang-suang sawo titiang wantah petang juta rupiah. Nika suksema ring majang ring pemerintah Gianyar sareng anggota DPR sareng sami gitu. Dewa ngakan ketut suarbawa ngewawahin upacara ngaben masal pinaka silih tunggil penaut budaya ring widang pariwisata pamekas majang wisatawan mancanegara. Pengrajak budaya sekadi puniki kejan tenang pinaka dahat nautin manah wisatawan asing antuk rauh ke Bali. Selanturnya nih ring tanggal roras Juli kali tali 19 pacang kemargiang upacara nyekah raris upacara macarajar kemargiang ring tanggal 13 Juli kali tali 19. Alit Setiawan Bali.